Good morning. Ngasigi card ki message hapetang yeng minarase aduga sabon se namita kai tawba yage haibado aduso ado sabon se namita na hangai tawburi tawbane ngasi gi oina haraga di ngarang do new moon oigibani na ko abundance check sembado akoina check amma ibado new moon da ko ngasi su tawba yari ko haidi pung kumari haidi new moon loira matung da hai tare ko new moon gi mathangi numi pung kumari phawa gi manung da dum tawba yabado aduduna yaraga di nungda oiram phawa manung da tawbiyo ko sigi abundance check sembado Hana semhꯧdaba mi leiragadi ko ado I haipetang ulake horen kamaina tawgadabno haibado ko abundance check ka aduga ama kaino ama khoigi atopa tip macha ama tanga share tawrake horen message loira kanda ko card ki message ka timing ga loira kanda de hum katang lothok pirase ko card number 1, card number 2, card number 3. Sida lere ko card ahum se card ahambagi message yeng minarase ko ahambagi se ahambagi card se ngasi se lakpa piba oina tawe ko somda lakpa piba araga di haidi afaba lakpa aingonda phangba oina oibado ngasi se kenoma haidi mina pirakpani khangde aigi lakadaba leibada haidi phangmani khangde adumaina oina oibado haidi arak oina oibado haidi something good hai tare ko something good is coming your way and hire se ko number 2 se the tower and like the tower se khetang section bio ko ngasi chathok khotok bada khetang section bio chatta ya de hai badang oina chat bio ko yaraga de avoid to bio duga khoina leina ko ayuk ta thopa matam da lightin khoramaga phajana thokpiyo ko dum hari second khan mi khatangi wana te ko tai sum normal oina haide khoina yum da gi thopa matam se da haidi khoina gari da laiba kat pani khangde ko pani khangde admai taroga thokpa dum maina admai chatpiyo ko sida ko hada tower ina haise aduga mingon da gi su khara section na lebiyo haidi mingon da gi section na lebiyo haragadi nangna haidi samna habada pakhang lishabi harasen kon pim sa gumba haidi mi una bachat pokot pa matam da ngasi araga di avoid to bio kem na te simple ken oina harab message oina harab di ko haidi ngasi chakke khot ki kai khala ma jo hayeng gumba do maina oina chakpio ko ngasi chat kano ahum subagi 3 of swords and like ko 3 of swords sum thawai nuai ta khot pa do maina layo haiba laye ko aduduna haidi just temporary ni ko se thawai nuai ta ko ta ba haise ko thawai nuai ta ko ta ba lai se temporary adum chatkhini haidi kuina laigada ba nate ko aduduna haidi chatla haidi kaishu nate ngasi khatang ne na khandok piraga hai tare ko haidi adum hayeng phagani da haina adumana haidi it's just a temporary phase ne kem nate na haidi sida card ki matung ina ni ko ina message haise haidi sida ahum suba lakpa je kitang aingonda thawai shokpa dagi thawai nuai ta ko ta ba dumaina oina lay ko meditate to bio haidi aduma myam do kem ta keno tawdana bagi damak to ko adu sida lere card ki message na timing hapetang yeng minarase timing se ayuki pung mangaga minute kunthra tare tagi na pung taruka minute yang khai nipan phawam phagare ko adu si se angan bagini ko adugi matung dan mapan ga minute nifu dagi na pung amaga minute nifu humdoi phawwa ma adui matung da pung ahum ga minute mari dagi na nungdangi pung tare ka minute nifu humdoi phawwa ma lere ko aduga nungdang atheng bagi na pung 13 ga minute ama dagi na pung 12 ga minute nifu phawwa ma ado sida lei se haidi timing se hai se amu halaroi ki ko amka phajana tabiro ko aduga yam thengbagina haidi pung ani saida oi ko haidi ani ga minute kun dagina nongalam dagi pung manga makhai phawba heyenge si afaba timing piri se aduga aina ngarang nahan ko haidi abundance check semo haibado kaino da new moon da abundance check sembado ngasi su semba yari ko ngasi nungda wairam phawbadum semba yari mamdringai mamang da sembiyo ko semhauda ba leiragadi ado semhauba leiba mina leire ko leitaba mina ngasi sembi be ko nahan dagi aina postpone tawkre ko haidi check se sum aina symbol gumba iba ko pa symbol se gyan ta den ha ko yawbodo sigi kaino ko jibu symbol gi kaino iba se symbol gi tongana video yawbani ko symbol yekpa gi video do ai description da pulo hapa age haidi ngasi gi oina ko description da symbol yekpa gi kaino do ne video do ne aduga check symbol gi video se ne adu do hapa age ko ngasi Thursday su oina ko haidi Thursday su aduga aina haibdo ngasai haidi new moon loira matung da pung kumari manung da semo haibane ba ko adu Thursday su tare adagi new moon gi keno su lei haji energy su lei dina ko aduduna ngasi tawbiyo ko ngasi Thursday haragari Thursday se kaino hai matam da Thursday
it's a day of abundance and prosperity in haibane bata sengna haragadi ko adi lan thumgi numit oina ko akoina lakshmi ningba ka haise ken lakshmi puja to boiro natraga atei akoina kenogi kani sel thumgi kai gi oragadi sagon sen si dum tawnadra aduna sagon sen is the day of abundance and prosperity ko aduna sigi numit sida tawba yai ba hadi yam phaba numit hai tare ko ngasi se mo hadi keno su leire thursday su tare aduga new moon gi ngarang ge ina haibadu adu masu leire na ko adu check ki video se ai description da hapa ge aduga ngasai gi symbol gi video adu description da pull up hapa ge ko adu yeng biro aduga amana bay leaf burn to bosu ko shukai de ko ngasi gi numit sida ngasi gi numit ki ko ka tang na tabida every thursday ko to bi ba ke shukai de phai ba bay leaf burn to bose ko sida akoina irasine ko hadi money abundance prosperity hadi aina ining bodo irase ba sida ko money haina irase ba sida ko MONEY ko green machu gi pen na ko pen na ibase yadre ai keno ne ike ko sketch pen na ike ko to money na smaini ire ko aduga amana sise yeng biu ko sise akoi gi jupiter gi symbol ni ko sise hadi akoina jupiter gi symbol hadi planet ngi gi sumai symbol amma loina lebo ko sigi symbol se yeng biu hapetang 4D malaga 2 ama iraga smaina line ama chingjalo ko sigi jupiter gi symbol se akoina ai gi bay leaf sida iba yai ko bay leaf sida iba yai haragadi kamaina no ko sida 2 ko duga maina machingaga duga sigi symbol se iraga si every thursday gumbada dum tawbi be ai basi masu hai shoi da vida ko hadi aya bay leaf tawbagi matam akang na baga shulai ko new moon full moon ka ko gi new moon natraga full moon da tawraga na amu hena magi keno do phange hai bone atai matam da hadi matam di ke shu hadi sida tawbe ate hai badi leite ba duga thursday gi on haraga di ko problem yam leiraga di ko hadi money related issues gumba yam leiraga di ko every thursday gumba ko sig burn tawbiyo ko aduga ngasi gi oina ngasai gi check tumasu sembiro ko aduga thursday yellow machu hadi aina chithau su yaw bone ko aju chitharaga so ko aina kainu irakpodo makhada aina heading irakpodo aduda colors edum ai habak bane ba hadi aina kani irai hara chu irai watare blue flowers ni khangde blue gi love symbol ni khangde dumain habak bane aduda dum yenga so ko hadi aina kai gumba colors haibada chithaba oiraga din adu nungti gi yengam ne hadi color chimphadi puramani ko mayam so hadi kai numitana kai shet pa haibado ado sida leire ngasi gi video se ko thursday gi se ado share to biyo mayam da su ko mayam da su haraga aina phaning ba mi ngai da hai tare ko hadi moi da loina share to tho ko hadi moi su tawraga hadi ai mi pharaga de khoju loino phadoi ni na ko aduna singai se to bi be ai ko thank you